skupini Black Proteus, Matjaž z mano, zdravo. Zdravo, lepo te slišati. Enako. Lepo zdrav na Dunaj, kjer še vedno deluje 4-članski črni Proteus. Tako je, vedno bolj smo pridni, se mi zdi z leti, no. Opažam. Ja, sej, slišim se, izdajamo novi single Chasing Dreams, to je ena stvar, o tem lahko kaj spregovorimo, še pa se odpravljamo oktobra na mini turnejo proti Španiji, pa tudi Sloveniji se oglasimo, tako da se kar dogaja. Torej boste veliko potovali. Bomo. Nova pesem je tu, kot si omenil, Chasing Dreams. Ja, Chasing Dreams je čisto novi single, ima pa eno tako ful zanimivo zgodovino. Imeli smo ga, komad nam je ležal v predalu, seveda smo imeli velike cilje z njim, se je pojavil ta natečaj na Radio C in smo med 88, ki so se prijavili, bili izbrani med 3 zmagovalci, tako da smo zmagali, s tem komadom, na kar smo ful ponosni in če se seveda ful veselimo. No. In sedaj ste pesem lansirali tudi kot single. Tako je, ja. Je ta pesem tudi najava novega albuma? To si še ne bi upal rečima, zaenkrat je samo single, kaj pa bo v prihodnosti, pa še bomo videli. No. In če se stavimo še pri pesmi, mogoče je ta malo drugačna od prejšnjih. Ja, zdaj tak je, ne, mi smo takrat, mislim, da smo midva o tem že govorila, skoraj 100% se ne motim, ko smo izdali album Loading, smo se napotili malo v drugačne zvoke, taki 8-bitni rock, ko smo pa snimali album, pa nam je ostalo kar precej materijala, ki pa je bolj rockovski, bolj pop-rockovski in zato je Chasing Dreams malo drugačen. Greste torej mogoče malo bolj v te popularnejše vode, če tako rečem pod narekovajem? Jaz bi rekel, da ni za to neki zavestni namen, pač pa ko ustvarjamo komade, se rodijo takšni in drugačni, pa vsakemu damo priložnost. Boste pesem nadgradili tudi z videom? Ne boš verjel, ravno preden sem se slišala, sem montiral nekaj zanimivega, tako da ja, je nekaj za pričakovati. Si zopet pogledal malo po arhivih? Ja, po arhivih, ampak tokrat po lastnih, tako da bo zanimivo. No? Prej si že omenil tudi koncertno turnejo, vse skupaj se bo dogajalo od Avstrije do Španije, vmes tudi kakšen postanek pod Alpami? Absolutno. Glavni cilj je, da se ne potimo proti Castellonu v Španiji. Tam smo povabljeni na Pro Weekend Fest, to je taki showcase festival, ki je precej priznan, tako da smo pravzaprav res počaščeni, da smemo tam nastopiti. To bo tudi nekaj novega za band, nismo še igrali v Španiji, tako da to bo res super. Se pa ustavimo tudi oktobra in novembra v Sloveniji. Imamo pravzaprav kar 4 koncerte blokirane, tako da če nas kdorkoli od poslušalcev in poslušalk želi slišati, smo 31. oktobra smo v Ceršaku, potem pa smo 10. novembra v Brežicah, 11. novembra v Celju, pa 17. novembra v Mariboru. Bo pa sedaj pesem zavrtela oziroma poslala tudi našim poslušalcem, zato Matjaž, ulovi sanje. Tako je, Chasing Dreams. Zdravo, smo The Black Proteus in poslušate Radioaktivno. Let's not guess what could have been, it's never too late. I'll keep chasing my dreams. If you're afraid, let me begin. Don't you wanna join me? Let us chase our dreams. Now or never. It's now or never. Waste no time, let's just begin. Don't you wanna join me? Let us chase our dreams. How often have I been told the spirit is laid and body to old? What a waste of time. But nothing's ever complete if it feels right. If there's a beat, it'll be just fine. Let's not guess what could have been, it's never too late. I'll keep chasing my dreams. If you're afraid, let me begin. Don't you wanna join me? Let us chase our dreams. Now or never. It's
be just fine. Let's not guess what could have been, it's never too late. I'll keep chasing my dreams.